eti Accra asa wo ba wo no obi ba wo baby tia waboa wo hey what take 80% of your burden hey we yesu no say wo ba be ye adwuma wo be ufri kumase ana ufri takorade ufri koforidua na wa bankran be bobra ana ufri dunkwa wo ana dunkwa wo enkranza brekum doma sade ayi apam free nkranza bay ya me free dunkwa bay na so di free dunkwa bay abepie nkran hei se wo bedu na na obi be ya adwuma na nipa no ma ba bi di utito a me se wa fa 80% of your burden waboa wo 80 ya fa kwanya hye ne achia senior man anti bo Dr. Blessed Foster Abaso mo free kuma se ba ye nyina ye twa puse mo free kuma se ba ye nyina o ma mo ba bi di muti ato enya asam ketewa mo free kuma se ba ye he apam dunkwa brekum doma ama bankran se mo bebo bre ni nyinara o ma mo ba bi ama mo di muti ato konongofo aso ka ho konongofo ka ho eti mo amepe dan mo ba na dan ya uredi mo ba ye no wo free nkoko mo free nkoko ba ye mo free brekum ba ye mo ba ye na mo dan ya uredi bonsema SOMPA Media Limited ampa nipa ya dia wosa ye wo mo ye di o mo free kumase wo mo ye di o mo free nkoko wo mo ye di o mo free brekum tachiman dia ya nkwanta ekoforidia takorade bae so mo maye adwuma wa ha no asa de bobo na wura fi dunkwa yi dunkwa onofe o mo bae no na yesi dan yesi wo so mo medam eti wo mo de rent nya issue for the next 10 years or baby odi ni tibeto 10 years ni nso na wo woni apamunsi mufia munsi mucha video no say ya na watch na watch fridge mu kwa de ya mamu baby di muti ato ya ma obia wo de ayi o toilet o bath eshem kama o kitchen kakra eshem wo baby as wonya self contained eshem ena ahye ho kakra hye ho ena wonim de eden so esan ban adwuma no ya nante we are working free momfaka debi SOMPA Media Group boyabaso ya ba adwuma ma yetimi ko fie ko didi ba mo na mo ba adwuma mo timi ko fie ko didi na mo saba on say ye strategic anya sam go etimi ye pesa mo ho be kire mo oh my idea eti ebra mo ba no ye make sure say management ya tenase apɛ ba bi esisi dan bi esi ho a mo ba mo be ba bedam mo wo mo se emfa nche mo de na so next 10 years no wuntu ya hwe wudamu free ya mi sha mo ena no achi no so dan no ye pɛ ne ba bi a ebe ya dwuma ya mfoka na ji epe eti ekire he ya domi echi he ya ena ye pɛ ye be se mo medam free 10 years ne nso ne de na usika na Accra stay by plan no what me atasase asi wudie na afa wo kɔ twotwopoa bi kura wakohye wo kɔ na obi foforo nso aba betenam na ye fe eti SOMPA Media Group we ni ye ma ye dwuma ye fo mu free enkɔkɔ ne du nkwa no dia ya nkwanta brekum ne doma ene nkɔkɔ ba ne nyina no na mo rent is sorted for the next 10 years untu ya kapre untu ya dama eno ye number 1 and masama strategy number 2 Accra stay by plan commandment number 2 ye aduane wo fie na hye na fa hye freezer kan de abonte na abeboka oye nkwan abenkwan enkatenkwan se nkate na tu na wa ye live soup na wa hye edu kwase da wa yi nkate ba kwasi wo de ye mutuo wo ka banku aka ne bebre na de bia hye fridge so ati ase emu na bi ka mentungu fa hye fridge mu ka ne hye ye na watwe kura ye di enkra ye nya duane ntungu atensuo kura ye to wa ntungu Accra ye nya duane ntungu eti ye nya duane entubi ngu ye de hye fridge mu na ye ne kakra saa nyamenya wadom na afi wudam amen na wona wokro no kakra anka mebusa say Accra stay by plan no they say e kwosai midi so Accra stay by plan no Canada midi so papa when you so bebriu afi ye be hia na akasa to akasa wo hia wo bia na bo amane wo tra taxi mu na wo kasa wo tra trotro mu na wo kasa evi say Accra stay by plan one for plan and to ho a edi be ye wo
enti Midi so papa it is a first commandment no commandment number 1 aduane na ye ni bebre hye fridge no eno wo ye ya no kra na number 1 aduane be na di kan wo ye ni bogo den wo ye jollof it did be 5 days jollof na titi gugu wo say wo pe sa rubber na wo tire na wakata na dia chef freezer anopa badjuma no yi won si wonko na anane no watibi no kanese what half na the half ashim na no ba no me dia boa mi o Accra stay by plan boa me papa men ka da kra mkota abonte aduani efie die no a kwan so no ma ye ni bebre ene wo besi fie ntem won kan enya sam kota ma sha se akra sevi she entine na me sase ma bodwam se plan ta kwaso asem ni o kan ye boa me pa o ene sasa na no ayi amode ma me ka de mayi o sokora o beta won eno ene we die wo beta sase ntem won kan enya sam kota me ni bra bere se enkran wo de ye restaurant na didie dabi say wo de obaye na wo wura restaurant ha no akwaje 100 Ghana cedis anopa na wo order breakfast near the abro 50 cedis awia na wo order 50 cedis enumere na wo order 100 cedis wo be ye play be say premansem e wo enkran ha wo betena ha 20 years na asase kwa wo nya e wa maso so wo be hwepo dabi enti Accra stay by plan no number 1 wo ba kwatena ba bia rent ni ye low kwatena ba bia rent no e ye low wo form kwa jesikafo de enkwaje sikafo de enkwaya kakabensam kope ba bia rent na de e ye low ba bia wadwa ye wa abonten aye moso ye di drone ne ba ati akosi awokai me ye se me ye radio ye nkofo bi ka ase asimasifu ei drone ya de ba ebi na me ke Accra stay by plan number 1 wo ba ko area F4 nesa ben wadwuma won fofo ka won fa ka bebre nya sa bebo ka enti utimi kra nante no waba ana so obefa wo fa trotro no waba ana pragia kra no waba enti se senkran kra go be ne boarding plan number 2 first commandment no rent low rent low rent cost emfa even 50% of your salary debi me van say we get 1000 now chia 500 a month here you are doomed you are doomed for life doom ne kire say wawie eti Accra stay by plan no number 1 commandment ne say kwatena area F4 waboka 20% of your salary and I would bet you rent and 20% of your salary bet you rent mo anti ase na mesha se no and ho ayefe papa oh me dan say and na kampesin bu so assemble akopɛ mesha se sisi a o bank ran na wa wo say me bank ran no me den kwala atre ne bai enam di 2 be ka ho wa it dey say me kuta 5 mo na apam de oba no de 5 na aba me money king ka ho apam be ko di o me ba no me de ayi me de mema mienu oba ba ko ene baaye ene mbaaye me sa de 2 asan ba be ka ho eti no 2 no eti but apam free enkranza ba no wo ba nkran be bobra no wo de nkwada nu ene baaye eti ya ban no ye chana wo ena ayi obrimpon so ba de 3 me so me de 3 o but I say the 1 na wa ha wo de 3 na bank line 3 wo de nkwada 3 3 eti wo je 2 wo hinfa mo mbaba mo makwan no mo mbaba yeah ya bobla mo bobla hey me de 3 na ba yo na benya 2 wa me ba na be wu 2 so kan ho eti se menya nu apam wa wu 2 kan ho ansa da bi apam de 5 aba ye twa na wo maximum ye 5 obi ene we sese wo ye adwuma wo SOMPA media wo pro 5 wo be wo pro 5 me yi wadi obi a wo be wo pro 5 a wo SOMPA media ha Accra me yi wadi eti sa apam nim no man na yire nyim number 6 mesa pam na mana konkuranza eti me kana masisudia
news editor Akosua je wa kwode boaten ohene yire Abake school fees David Obrempon Jeremiah obia wo ye adwuma wa ha wo be wo abro 5 meyi wadi wo so 5 apam of the nkranza wo bankran be bobra Accra stay by o de nkoda num eneba na it say wo Abake wo de miensa ba wo bro so afamienu peka ho se wunya wo buru enum pe de wo adwuma ne mara so SOMPA wa ye bia ye nyame se ye nwone enora asase so ma wankasa wo nko na ye Yenina ye tie SOMPA onyame wase ye nwo be fruitful and multiply no wankasa wo nko na ye wankasa wankasa apam wo nko na ye wankasa nipa ba akofo wo nko na sesa fruit be fruitful and multiply no wo nko person we din shira ni nyina dabi yankasa wo nko na ye on chen shira men so esi chene so obi aso obrempon de mi ensamba school fees o de esai o so de mi ensa Jeremiah o de esai mi ensa also the me ensamba etimu amode 3 ba ye no wo bru so a emmema ye salary burden bia echire na ugira me kon ho manager bombusia ne mane doso made so ne doso da bi wo bru so a 5 etimu amode 3 ba ye no ya mamu space 2 pe 2 pe o bru so a asamoto so kra na ye 2 no anye bia kra nka me ensa ne gina ho a gina ho for some time enye se sia na wo ba banyem twen kakra so atiasie ti twen kakra so atiasie because me no me ba ye no ebra me free kumase me free kumase be pie nkran ha no me den nkoda me ensa ba ye no me twen 8 years Jesus ansa na me wu number 4 Jesus me chen 8 years me record da ho say wo ko despite media me record da ho me chen 8 years ansa na me de ba ko kan ho eti me back Accra 2010 no edi 2018 2018 ansa na me de ba ko say kan ho eti me sramo mo amoba ye no mo de me ensa ba apam say wo de 5 ade soa ma wo yire home ya chawa wo se wo di bi kan wo a obi abewo wo be wo bro 5 bi a wo be ko suspension akotre fie enti ya mpena ena menyem afi bi amenyem mesramo se de be ya wo salary no ebe sun wo ono pe de se mi hu kura ka man kwa ka se de be ya kakra me de be ma wo no kakra de be ma wo na be sun wo eti Akosua me bank ran ha Akosua je wa kwode aboaten minim se wo di ukuru na be pie nkran ha se de me kuru Aboagye be pie nkran ha edi 8 years ansa na me de ba ko kan ho no pay dem my friend dance eti mesramo 8 years mu 8 years ansa na me wu bia kan ho 8 good years so what 8 good years yes ansa na me wu number 4 eti mu dabi Akosua to size one of the sengre one emo bia break me record no 8 years I be harding anti obi ansa nso ya nya adwuma fefefe e wo SOMPA 106.5 FM mo amode me ensamba ye mo nchan 8 years ansa na mo de enan aba apam de me twa na wo he has no right so the number 6 ebeba only right bia be fruitful and multiply why your family there mo kan to aso enyam nko na nyame se so aba enti enyina ye hye nso sa na yenya bra ya adwuma so ene adwuma den na SOMPA 106.5 FM atimi akonanim said the me be pie nkran me twen 8 years ya ansa na me wo number 4 no 8 years no susu bo so asa wo bo 8 years no susu bo 8 years no so mame moso you want me ha Akosua ni mu a won wan say
etu di abake shasie